Avuxeni Mhaka, avuxeni hinkwenu. Loyi a vulavulaka i Refila boy, Hosi ya Muganga. Ni lava ku ta mi byela leswaku mina ni tswariwa mutini, ni tswariwa hi wanuna ni wansati. Ende loko swi endleka leswi ni na xihlonipho ni ku hanya ni vanhu lava ni tivaka, va swi tiva kahle leswaku a ni sukeli vanhu vanhu vo ni sukela se ni teka action. Leswi ni lava ku vula leswi, ni munhu lava ku pfuna vanhu, ni na lowu vanyingi ni nga va pfuna ende na pimisa ku va ni pfuna van'wanyana. Mara phakati ka ntsima leyi ya ku pfuna vanhu, ni vona vanhu lava rhandzaka ku lava ku teka advantage va ta kota ku duma, ende va ta duma, va ta duma va tlhela va nga ha timeki. Madoda ku pfuna para mina swi ni kokela mabadi, swi ni kokela mumu ni ndzilo hi mhaka ku pfuna swisiwana. Loko va ku na siza swisiwana a gcina a nghena nkingheni. Ku ni loyi a fambaka vukula hinkwako lomu, mbyana yi fambaka yi vukula vulavulela hi vito la mina. Ende vanyingi va le ku khulumeni, va le ku hlamuleni, va nga la ku tiva swa ku humelele yini kahle kahle. Madoda ma ni sunguli ku pfuna vanhu, vanyingi va ta ku ka mina mun'wana ku ni kombela hi endla ngoma swin'we, hi endla a va ni hakeli, va ni chelela mali ya petiroli nkarhi wun'wanyana. Van'wani va endla ti-show ku fana ni ye Mugeu lowu nyamuntlha ta ku a pfula nomu a rhangelekela phambeni a vulavulela thyaka, i yo ni kombela munhu loyi. Se ni lava ku mi tlhantlhela ku muti ya ku ni loko mi hlamula nchumu lexi xi nghenaka ka nhloko ya n'wina, misa loyi a ngo sangula ni na ma-audio hinkwawo. I qala ni kombela version n'wanyana a ku a ni lava ku endla xipetakulo swa ku na mina va ta ni tivanyana vanhu, so lana ni kombela wena hileswaku u nga duma u lo ta ni pfunisa madala, ni ta ku hakela loko xipetakulo xi hela. Hi ku mina ni nga swi za swisiwana ni yo a ku na problem, ni ta ku pfuna, mara mina ni nga ta khipa mali ya mina xikhwameni ni chela petrol. U fanele u chela petroli we, a ku a ya senda mali nge ya ri 1000 sweswiya ni chela petrol ni ya. Loko ku hele xipetaku a ka nga na mali, a ku nga na vanhu va ku yini yini, madixipeza swi baletela, a patsa ni masiguransa. No okay, mina xa ndlela xo endlela ku ta ku pfuna ni ku ni ku a movha leyi ku va yi tlhelela ku tlhele petrol. Muyisa loyi a khulumaka thyaka namuntlha a yo chela 600 wa swi tiva leswi ni khulumaka swona. Ni tlhela ni vuya mina ni endla mali leyi na ni yo tshama ndlwini, so movha miya yin'we siku i bala mali ya ku twakala. Mi ngo ta ni gamu ni kuma ni tlakule foxolo mina, ni tlakule switini va ku hala ni ya ku yakeni na vuya para ni ta tlhela ni goka ni usiku ni hlamba ni makarhala ni ya ku yimbeleleni. No, funtsa ni yimbeleli ndlala, that's why ni pfuna ni vanhu, because a ni yimbeleli ndlala. So lweyi sweswi i kombelile futhi aka kombela ku va ni va kona ka show la ku yi endlaka kume ndhawu swi ku yini ni ku the same story, u ya hakelisa ku yini aka nga na mali. So podi a ni sendela mali ya petrol ku va ni nita ni ku senda mali ya petrol ta ni hakela loko xi hela xipetakulo. A ku mina a ni na xipetakulo hi dia 30 ni dia set. A ku ka mina ni mi byela ni ku masiku lawa mi ni bukiwile mara ni nga ndlhula ka wena ni ba ma muzika mangaka, a ni ri luta ni hakela ku okay it's fine. A faka ku mali ya petroli yo leya 1.5 no chela movheni ni ya loma ni ya kona ni vuya se ni nghena hi seni ka yena. Loko ni fika doropeni a ni nga na location ya la location ya la na yena a nga endla xipetaku ko ni yo n'wi fonela ndota ni la a doropeni sweswi ni ta la ka wehe ni kombela ni sendela location. A ku mina ni nga ku expectanga hi ku se usiku, mara anyway tani no va ko vanhu na porque mina na xipetakulo kwini a Giyani va ko vanhu na a ku na vanhu. So ni ku ta ni hakeleyi ni yo n'wi vutisa rito lero o dropa phone.
no bandlela mina ni famba ni ya loma ni ya kona lomu ni ya ku ni ya tirha mali halomu ka ku famba ni siza swisiwana wa twisisa ni famba ni ya ku tirheni ni mixo hi lweyi ale ni kombela u ni tlhelisela mali liya ya yini ya petroli loko a nga liswome ni ti endletela mavhidiyo ni boza yi endla mavhidiyo swiphunta swa ku fana na wena swi ta ku tekela nhlokweni mara loyi a tivaka a ta swi analizara la ku tiva swa ku suka kwini a ni nge fambi loko provhetariwe xiphunta xa ku fana ni lexiya a ni nga ta pfumela leswo ku lava ku mu swi tsala leswo a ni nga ta pfumela ku provhetariwe mfana wa ku fana ni luya ni swoswi ni tlhela ni vula ni ka pfutseka a nga ta kuma nchumu na sente a nga ta yi kuma ni nga ta mi nyika a nga ta kuma nchumu otherwise a kombeli loko a lava ku ta laha ni ta mi sendela location hi hlangana a ta ni byela hi nhloko na mombo ni mombo a ta vona swa ku ni ta mi endlela yini mina ni prefer everything ni nga ya kun'wana na kun'wana mara mpfalo wa nompoda ni delela kun'wana na kun'wana ni nga ya mara ni nga ta pfumela ku va ni mpfalwe a teka advantage ka mina miliki nyonja nchumu na swoswi ni khulumaka na yo mali ya pocket money ya ku loko no tshika ni diba magwinya ya vanhu hi leti i mali loko no tshika no diba magwinya ya vanhu ni fanele ni hakela loko no tshika no tswanya nchumu xa vanhu ni fanele ni hakela mara ni nga ta mi nyika a swi tsali leswi a nga ta kuma nchumu a endli mavhidiyo ya ma xavisa ma ta mi nyika mali ya miliki nyenju a miliki nyenju leyi a nga yi peta ka akhawunti ya mina ya petroli loko a swi vona swa ku i lava a miliki nyenju ya yena ya petroli a ta bomba petroli ni ta mi komba movha bomba petroli ka timovha ta mina a hamba ya xavisa petroli a ni la ku toloveliwa hi ntswana mina ya ku tshama ka mikhukhu ya ku loko yi etlele ku hundza kondlo ehenhla ka nhompfa lowu nga ni toloveli mpfalo ya ende a swi nga ta gama mahala a qhuveki mara loko ri ku a navela ku vani a swi vona leswi a swi lavaka a ta swi vona I'm decided hayi mhaka mali i mhaka reputa sound la mina a ni na problem a ni luzi nchumu loko ku la ku lwiwa ku la ku endleka yini xin'wana na xin'wana a xi endleki a ni na problem a ni luzi nchumu hi swona mara mpfalo ya a nga ni deleli a nga ni tekeli advantage i kume vanhu va rhongo va nga ma advise la ka mina hi le park stage boss a fike kahle laha na nga ta ku ndlula la ka ma nga ta ndlula loko a luwani una tshiki mavhidiyo ati a bala ku a ni ri mini kolota ku yena ku bala ka yena in town u duwende ki via med a bala sendeliwa location nambe van'wani vo lava va vutisi va ku tiva ka mina a sendeliwa location a ta la a ta swi bali nomu wa yena leswi a swi khulumawa ka video senta mi vonisa swa ku a nkuku pa mina yena mbha i mani no famba mina ni deliwe hi swifununu xa ku nyika ku etlela xihava never I will never a ni la ku deleliwa hi swifununu a ni lavi leswo ni swi yale nambe Mozambique nambe kwini na yala ni lavi wanuna un'wana ni tekela advantage I can stand for my ground ni prefera ku va ni puluvundzela ni tala hi madaka mara na ni lwela a reputation ya mina ni lwela a razawuni la mina nkoloti ndzwana ku fana ni liyana mina a ni mikoloti a yo kombela ku va ni mina ni va koka show ya yena hi mahala a ka ta ni hakela loko a endle xipetakulu loko ku hela xipetakulu ni mi fonela ka ku na vanhu so mina ni fanele ni ya tswala vanhu